Dakle, danas ću početi s malo ovako tehničkim uputama, jer mislim da je jako lijepo da svi u ovoj situaciji dobijemo i neke vrlo opipljive alate. Jer ja znam kad se ja nalazim u poziciji, dakle, da usvajam neka znanja i vještine, volim uvijek zapravo da mi nešto i ostane, čemu se onda mogu vraćati. I u ovoj našoj priči to će biti jedan priručnik za filmsku kritiku i analizu koji sam ja izradila za potrebe Udruge Djeca susreću umjetnosti, koji ćete vi zapravo dobiti. Nika će vam poslati PDF i to je priručnik koji je rađen zapravo da bude koristan i samim učenicima, ali i profesorima i učiteljima osnovne škole. I u tom priručniku, ali ja bih rekla onako sažet i bavi se najosnovnijim stvarima. Ja prolazim kroz osnovne filmske pojmove, dakle ovo što smo mi jučer kroz razgovor radili, dakle kadar, plan, okvir, filmska izražena sredstva, i onda se zapravo bavim njihovim učinkom na našu pažnju. Dakle, koji je nekakav standardni učinak, recimo bližeg plana, krupnog plana, čemu nam obično služi total, polutotal i slično. Što je dakle film montaža, rekli bi parametri kadra, dinamični kadar kad se kreće, statični. To je, dakle, tamo ćete pronaći i moje tekstualno objašnjenje, analizu kako se obično zapravo ta izražena sredstva koriste. Sad ovdje moram reći nešto jako važno. Mi možemo uobičajenu upotrebu filmskih izraženih sredstava samo zapravo spojiti sa onim filmovima koji koriste klasično pripovijedanje. To je recimo film Uplavetnilo. I većina filmova koje mi gledamo na televiziji, odnosno na računalima danas češće i slično, su napravljeni tim klasičnim pripovjedanjem. Međutim, kada uđemo u polje eksperimentalnog filma, onda pripovjedanje više nije klasično i ne možemo zapravo na taj način reći, ne znam, da bliži plan i krupni plan služe da bi vidjeli recimo emociju na licu, ili da total služi tome da bi prikazali gdje se odvija radnja. Razumijete? To su nekakve stvari koje ćete sve vidjeti u priručniku detaljno objašnjene, koje, kažem vam, moram uvijek upozoriti, vrijede za klasično filmsko izlaganje ili ako hoćemo pripovijedanje. Međutim, čim dođemo u malo eksperimentalniju formu, onda se stvari mijenjaju. Ali upravo je ovaj zapravo masterclass u nekoj svojoj gradaciji filmova kojim ćemo ih redoslijedom zapravo mi tu gledati, postavljen tako da krećemo od klasičnog pripovijedanja, odnosno od filma Uplavetnilo, a onda svaki dan kako će masterclass odmicati, ćemo se mi odmicati od klasičnog pripovijedanja i vidjet ćete, sutra ćemo gledati filmove koji imaju najveći stupanj tog odmaka od takve vrste izlaganja na koje smo mi zapravo i sami učenici najnaviknutiji, jer smo time najokruženiji. Kad gledamo neku dramsku seriju na televiziji, ona će obično biti oblikovana tim klasičnim pripovjedanjem. Što to recimo znači? Sad ću dati primjer. Recimo da ja sad filmski želim na vrlo standardan način prikazati mene kako počinjem ovaj masterclass.
prvo bi mi trebao neki širi plan da ja uopće vidim gdje se ja nalazim. Jer ako bi počela prizor sa ovim kadrom gdje sam ja sad vama u nekakvom bližem pa skoro i krupnom planu, jer mi vidite jako malo ramena, onda mi ne znamo gdje se ja nalazim. Razumijete? Zato je u klasičnom pripovjedanju, da bi se gledatelj mogao orijentirati, običaj da se počne s nekakvim širim planom. Širi plan može biti, ovisno ako smo recimo u interijeru, kao što sam ja sad u ovoj sobi, dovoljan je srednji plan. Dakle, da se vidi cijela ja u nekom prostoru. Aha, ona je u nekakvom dnevnom boravku, radnoj sobi i slično. Možemo ići i recimo u polutotal pa prikazati moju zgradu. Ili čak šire total da se vidi da je ta zgrada u Zagrebu. Aha, ok, ona iz Zagreba drži masterclass i onda idem na sve bliže i bliže planove, odnosno sužavam do onoga što je bitno, a ko je bitna sam ja, jer sam u ovom trenutku ja filmski lik. I to vam je recimo logika tog klasičnog filmskog pripovjedanja. Ono što je zanimljivo je da film kao medij nije odmah otkrio tu logiku, nego kako smo jučer spomenuli, film je bio našim iskustvom jako vezan uz kazalište. I onda je zanimljivo kad gledamo rane filmove, oni su, što mislite, u kojem planu većinom snimljeni? Opći. Tako je, opći, bravo kolegice, opći srednji plan. Naravno, to ima veze i s tim da u najranijim filmovima ni nema montaže. To su filmovi iz jednog kadra. Kamera se upali, ugasi, sve to traje kraće od minute jer je toliko bila dužina vrpce. I zapravo mi snimamo stvari onako kako smo već na njih navikli u slikarstvu, u fotografiji i u kazalištu. A to je da su stvari prikazane najčešće s te neke srednje udaljenosti. I filmu je trebalo nekakvih 10-ak pa i 15-ak godina da zapravo otkrije mogućnosti vlastitog jezika. Dakle, filmski autori dugo uopće nisu spoznali da film ne mora imati tu istu logiku koju ima kazalište ili neka druga umjetnost postojeća, i zapravo povjesničari filma otkriće krupnog plana i otkriće detalja, dakle kad su redatelji počeli to koristiti, smatraju prekretnicom i možda istinskim početkom filma kao umjetnosti. Dakle, činjenicu da filmski autori su odjednom počeli kombinirati srednje planove, pa onda odjednom kadar u kojem imamo recimo krupni plan nečijeg lica, što je specifično filmski postupak, je zapravo bila ta percepcijska nekakva barijera koja je bila probijena i film se mogao dalje krenuti razvijati. Sad da ne govorimo o detalju i onda kasnije paralelnoj montaži ili uopće o tom velikom otkriću pokretne kamere. Tu je ključan možda jedan od najslavnijih dokumentarno-eksperimentalnih filmova uopće Čovjek s filmskom kamerom Dzige Vertova, u kojem je onako kamera praktički glavni lik filma, jer ona se jednostavno onako plovi, kreće, putuje gradom i upravo njeno kretanje postaje bit filma, što je ogromna razlika u odnosu na ove prve rane filmove gdje kamera jadna uvijek stoji, taj kadar je statičan i zapravo jako tvrd. Ali film je jedan tehnički medij i zato su njegova izražajna sredstva, a to je prije svega su parametri kadra, kadar
kako je kadar dakle postavljen u smislu blizine, to su planovi i da li je statičan, dinamičan i slično i koja je njegova duljina u odnosu na druge kadrove, odnosno je li dugi, kratak, to se uspostavlja naravno u cjelini filma. Dakle, ti njegovi parametri i sredstva su se jako razvijala s obzirom i na tehničke mogućnosti filma, jer naravno što su kamere postajale laganije i pokretnije, time su se otvarale nove mogućnosti oblikovanja filmske slike, i da ne govorimo uopće o mogućnostima bilježenja zvuka. Sad, to su sve stvari koje ćete naći lijepo objašnjene u priručniku koji će vam Nika danas poslati nakon našeg masterklasa. I što je bitno, s obzirom da je to i priručnik za filmsku kritiku, moja ideja je da naš posljednji susret u četvrtak posvetimo, možda ako vama to zvuči zanimljivo, i samom pisanju, jer naravno velik dio našeg rada može biti upravo fokusiran na proizvodnju teksta. Govorim i kad radimo s učenicima, da im mi damo alate kako pisati o filmu. Dakle, mi ne moramo to zvati time da oni pišu filmske kritike. Samo da im dajemo, dakle, zapravo znanja kako se piše o filmu. Jer kako se piše o filmu nužno treba biti različito od onoga kako se piše o književnosti ili glazbi. Jer kad pišemo o filmu imamo jedan jezik da opišemo tu umjetnost, a kad pišemo o glazbi imamo drugi jezik. Dakle, moramo im dati ključne pojmove, kadar, plan i slično, i onda da oni s tim mogu neki film opisati, da ga mogu točno opisati i onda reći i što taj film za njih predstavlja. Te korake imate sve lijepo opisano u priručniku, a zapravo moja ideja za četvrtak je, dakle, one, mislim da smo sve dame, Nika, sve smo dame. Jesmo, same polaznice. Pitam radi zamjenice. One među nama koje žele, predlažem da Niki do susreta u četvrtak pošalju tekst o jednom od ovih filmova koje ćemo gledati i da taj tekst bude duljine od 350 do 400 riječi. Dakle, donja granica 350 riječi, gornja 400 riječi. I da tekst zapravo bude analiza jednog od ovih filmova po vašem izboru. A veće detalje kako zapravo tekst oblikujemo, ja mogu u jednom trenutku s vama proći, ali to bi radije kad dobijete priručnik, da onda ja još se nadovežem malo na to kad vi to pročitate. Priručnik je kratak, ima 10-ak stranica, vi ćete to proletiti i onda me vi možete i pitati i tako dalje. Dakle, u tom priručniku među ostalim ja dajem upute za pisanje te kratke filmske analize koju možemo i ne moramo zvati filmskom kritikom. Eto, kako vam to zvuči? Sad ono što ja inače radim i tu morate odmah mi reći kako se osjećate, kad vodim radionice filmske kritike, one izgledaju tako da svi čitaju svačiji tekst. Dakle, poanta je da bi mi vaš tekst, dakle svi onda koji vi pošaljete Niki, svi mogli u četvrtak pročitati i zajedno o njemu razgovarati. Evo, tako da to isto morate naznačiti. Je li vama ok da svi vide vaš tekst? Naravno, ako nije, to je ok, onda samo to naglasite, ali to je način dakle, na koji ja radim, jer jako vjerujem u ovo njegovanje ove podržavajuće atmosfere u kojoj si vjerujemo, i to je sve proces učenja gdje nemamo od čega zapravo zazirati. Jer vam to zvuči zanimljivo i kao dobar plan za zadnji susret? Super.
Jako lijepo. Ok. Evo, danas ćemo u nove pobjede. Ne znam, jučer sam čula da jedna kolegica nije mogla naći sigurno mjesto. To je film čisto koji preporučam. Ja sam ga našla kasnije na HBO. Ako nekog zanima i koristite tu platformu, možete ga pogledati. To je jako dobar film koji je bio, dakle, naš kandidat za Oscara, osvojio nagradu Vladimir Nazor, bio proglašen u ovom podlisku Svijet kulture od Jutarnjeg lista najboljim hrvatskim filmom u zadnjih 15 godina. Dakle, ne znam za što sve ne. Ali poanta je da je autor tog filma, naravno kao i svi drugi filmski autori, počeo u kratkom metru i ovaj film koji ste gledali I onda vidim Tanju je zapravo njegov diplomski film koji je napravio kad je završavao studij filmske režije tu u Zagrebu. I to je film o kojem ćemo dakle danas malo uže razgovarati, a nakon toga ćemo otići još korak dalje u ovaj film Otac, koji je to rod i žanr, to ćete mi vi reći malo kasnije. Ali evo, imamo li u ovom trenutku pitanja i slično prije nego što krenemo na filmove? Ne, svi smo spremni. Ok. Onda bi ja kao i obično voljela čuti vaše nekakve uvodne dojmove u film I onda vidim Tanju. Ko bi volio otvoriti? Evo ja se javljam, Pomić. Izvolite, hvala. Znači, film je odličan i onako prva asocijacija nakon nekakvih 10-15 minuta gledanja filma mi je bila, evo pustit ću da me vidite, ovako sam malo raščupana. Super, Senjaca. Da taj film baš voljela pustiti mojim učenicima koji su ljuti kad dobiju užinu, koji su ljuti kad imaju zamisli 3 zadaće, kad imaju rokove. Da malo napravimo tu paralelu Željko i ja. Da. Sjajno ste to. Da, razumijem. Hvala vam, Senija. Sad ću komentirati. Evo, pitat ću još samo ako neko ima. Natalija, izvolite. Pozdrav svima. Pa zapravo mene su ova 2 jučerašnja filma strašno potresla. Da. I zapravo sam cijelo poslijepodne i večer razmišljala o tim filmovima i kako bih ja te filmove gledala i razgovarala o njima s djecom u osnovnoj školi, pa mi je prva asocijacija bila da su mi nekako i tematikom možda primjerenija srednjoškolcima, ali evo slažem se s kolegicom Senijom da usporediti život i brige većine djece s temom ovih filmova. Evo, jako su me potresli i dojmile me se. Hvala, Natalija. Ako mogu ja? Izvolite. Željka. Isto, zaista rasplakala sam se uz film Prvi u stanju i mislim da svojim učenicima neću moći pokazati, jer u svakom razredu imam baš situaciju gdje je bio takav gubitak i mislim da se niti ja, a niti ti učenici ne bi možda ne bi znali kako nositi s tim pred cijelim razredom. Tako da mislim u osnovnoj školi moramo zaista voditi računa i o sastavu razreda i sa situacijom koja se događa u razredu, da ne bismo doveli dijete u jednu onako možda njemu još jednom da moraju proživljavati tu situaciju. Kažem, jer ima predaje 5., 6., 7., 8. razredu i odmah sam proživjela sam... Da ne bi došlo do retraumatizacije. Da, ne bi poruka bila ona koja, iako tu ima znači
stvari koje bismo mogli iskoristiti, ali baš u razredu u kojem se nisu susreli baš s takvom situacijom, moglo bi se dalje raditi na tome. Evo, toliko. Ali zaista onako film koji možda preporučit ću svojim kolegama da ga pogledaju i nama dobro dođe da nekad pogledamo tako nešto i da shvatimo vrijednost života, ali možda nas ove sve nekakve stvari malo povuku i zaboravimo na nešto što je bitno. Evo, hvala. Hvala. Još neko? Evo, ja ću si sad zapravo uzeti trenutak da vam kažem nešto izuzetno zanimljivo biografski zapravo. Aha, evo Ivana kaže za tehniku, čitam. Doći ćemo i do tehnike, ali ajmo sad krenuti s ovim teškim temama koje ste spomenuli. Dakle, ovaj film, izniču neke biografske činjenice. Ovaj film je autor realizirao u bliskoj suradnji sa svojim bratom koji je bio tada student kamere to je njegov mlađi brat koji je bio student kamere na Dramskoj akademiji i zapravo su oni kao braća, a znamo, mislim vidjeli ste, tu je već tehnika spomenuta, da je taj film jako oslonjen na to kako izgleda i kako je snimljen. I dakle ta dvojica braće su zapravo zajednički napravila ovaj film i ono što se dogodilo nekoliko godina kasnije je da je taj mlađi brat koji je snimio ovaj film sebi oduzeo život. On je bio suicidalan i na posljedku mu je pošlo za rukom da to napravi. Sad, nakon što se to dogodilo, autor filma, i onda vidim Tanju, je nakon nekog vremena osjetio potrebu da piše o tom iskustvu, pokušaja da spasi svog brata i konačnog gubitka svog brata, jer to je jako kompleksna situacija s obzirom da je bio niz pokušaja u kojima su oni više puta brat i ostatak obitelji uspjeli spriječiti da se dogodi ono najgore, ali se ipak na kraju dogodilo. Dakle, Jura je prvo to napisao kao neku priču, nije nužno mislio da će to biti film. I onda s vremenom se valjda osjetio dovoljno snažno da uistinu taj film pokuša realizirati. Dakle, film o valjda najgoroj stvari koja mu se dogodila u životu. I tu sad dolazi zadnji fascinantan element. On je našao, glumca, to je fantastičan splitski glumac Goran Marković, koji je u filmu Sigurno mjesto, to je ovaj film koji sam spominjala na početku, odglumio njegovog brata. I sjajnu glumicu Snježanu Sinovčić-Šiško koja glumi mamu. I sad je ostalo pitanje ko će glumiti njega. I na posljedku odgovor na to pitanje bio da je on odglumio samog sebe. Dakle, u filmu Sigurno mjesto, koje govori o samoubojstvu njegovog brata, ovaj redatelj glumi samog sebe. Zanimljivo je da glumac Goran Marković, koji glumi zapravo brata, je cijeli život poznavao zaista tog brata i išao s njim u razred u osnovnu školu, tako da su svi zapravo bili, želim vam reći, jako intimno povezani s tom situacijom. I tu je zanimljivo zapravo da u ovom slučaju to ponovo proživljavanje nekih teških zapravo iskustava može nekome očito biti i terapeutsko iskustvo, što nas zapravo vraća na same prve pokušaje da razumijemo umjetnost
kao takvu i na Aristotela i njegov ključni pojam katarze, jer pokušavajući u svojoj poetici objasniti smisao umjetnosti, prije svega tragedije kao ajmo reći vrhunskog dometa ljudske vrste, Aristotel upravo inzistira da gledajući one koji su bolji od nas, to su ovi u tragediji, dok su ovi u komediji gori od nas, kako on piše, mi možemo sublimirati sva teška i najizazovnija zapravo iskustva i elemente bivanja društvenim bićima. Tako da svakako ovdje u razmišljanju o filmovima poput Oca i onda vidim Tanju koji zapravo zadiru u one najkompleksnije dijelove našeg iskustva, trebamo uvijek se sjetiti zapravo moći sublimacije i moći da kroz umjetnost procesuiramo određene sadržaje. Evo, ja predlažem da sad možda da bi sve bilo puno konkretnije, pogledamo opet zajedno sam početak, možemo opet prvih 5 minuta filma i onda vidim Tanju. I da se sad možda vratimo, pa ćemo se kasnije opet baviti tematikom, vratimo na ono što sam predložila da uvijek bude zapravo naše polazište, a to je filmska forma. Kako to izgleda i zašto to tako izgleda. Tako da fokusirajte se malo na kadriranje, dakle kakvi su to planovi, koliko traje kadar, ko gleda, tko vidi i tako dalje, pa ćemo malo analizirati s te strane i onda opet doći do ovih tematika. Sanjam da sam u dućanu i da se ne mogu sjetiti šta trebam kupiti. Ne mogu pročitati šta piše na cedulji. Onda vidim Tanju. Rukujemo se. Drago je da smo se konačno upoznali. Odjednom mi se ruka ukoči i jedan prst počne rast. Sanjam da dolazim kući. Vidim mamine cipele kraj vrata. Vidim i njenu robu. Ne mogu je naći u stanu. Onda je vidim na balkonu.
Luka nije dobre volje. Čiji mama završi s terapijom, moraju otići promijeniti njegovo ime. Luka je bez veze i zvuči žensko. Mama se smije. Kaže da je nemoguće da zvuči žensko pošto ima slovo K u sebi. A svako pravo muško ime ima K u sebi. Onda krene nabrajati. Željko, doktor Nikola, Jakov. Preko očevog imena brzo pređe. Kodak, Nokia. Luka razmišlja malo. Kaže Kawasaki. Ne spominjem ni posao ni periku, jer je to iznenađenje za mamu. Ako sve bude išlo po planu, moći ću je kupiti već idući tjedan. Uspio sam dobiti taj posao. Nije mi jasno kako, ali jesam. Nisam nikada radio ništa slično, ali uvjeren sam da ću dobro raditi. Naslonim se i čekam da Tanja izađe. Njena mama leži u sobi do. Čekam je, jer mi je glupo uvijek izaći na balkon nakon što ona izađe. Pokušavam čuti njen glas, ali Luka i mama sve naglašavaju. Pročitao sam neke upute, ali ih nikako ne uspijem primijeniti. Ne čekajte da vam se osoba predstavi. Jednostavno priđite i recite. Evo, ja bi sad htjela čuti od vas što vam je zanimljivo, upečatljivo. Dakle, jednostavno na toj razini kako film izgleda, kako je oblikovan, kako je to izvedeno. Što bi tu izdvojili, komentirali? Izvolite, Ana Marija, slobodno. Htjela sam reći da mi je bilo zanimljivo to što je zapravo film nekako slijed kao statični fotografija. Točno. Kratki nekako kadrovi, sve popraćeno naracijom i što je jedini dio u stvari koji je, možem reći, snimka kamere, onaj dio na pogrebu. Točno, kad film oživi, jel? Da. Tako je, vidjela sam ovdje komentar sa stop animacijom. Ovo u principu nije stop animacija, jer stop animacija je kad zapravo upotrebom fotografija, više fotografija nekog predmeta, recimo u lutka filmu to će biti najčešće neka lutkica, ali može biti bilo koji predmet, recimo banana, jel? Sad ja nju fotografiram u fazama pokreta, kao što bi u crtanom filmu crtala, jel? U različitim fazama. To je ono kad radim s djecom, ja njima obično s rukom pokazujem. I sad u stop animaciji ja njih zamolim da recimo podignu ruku i sad ako pokret počinje tu, onda to je prva fotografija. Onda na idućoj fotografiji je ruka tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu. I onda oni samo pomiču ruku da bi shvatili i recimo da pokret ide do tu, onda moramo i vratiti tu. I dakle, taj niz fotografija trebale bi nam 24 ili ako ćemo svaku uduplati, možemo sa 12. Dobivamo stop animaciju, odnosno to da se ova ruka miče. Ali kažem, stop animaciju nije potrebno raditi sa živim stvarima, jer zašto bi ja ovu ruku animirala kad je mogu sama micati, razumijete? Ali ako imam lutkicu ili ne znam, ako imam bananu za koju želim da oživi, onda mi treba stop animacija, kužite. Tako da ovo nije
stop animacija, ovo je jednostavno film koji se sastoji od fotografija. I tu moramo spomenuti da postoji, izvolite Ivana. Da, to sam mislila reći, znači vidi se da je niz fotografija, pa sam to onda povezala sa stop animacijom, kao malo je veći razmak između tih pokreta, da, znači da to se dobro objasni. Stop animacija, kad želiš od niza slika napraviti jedan pokret, mene ono to postavilo na stop animaciju. Da, ali podsjećaj, mislim da ima elemenata u filmu gdje on radi, recimo ovo s ovim pticama sad, ako ste i ono kada sa očima žmiga, recimo. Tako je, ima tu elemenata stop animacije, apsolutno, ali cijelina nije primarno, je li stop animacija, nego je to jednostavno film sastavljen od fotografija. I to je vrlo dobro i važno spomenuti da postoji zapravo jedna referentna točka, jer je jedan od, po meni, najboljih filmova svih, to kažu većina filmskih stručnjaka i povjesničara. Sad ću vam poslati link, napravljen upravo tom tehnikom. Dakle, zgodno je koristiti filmski leksikon. To je film, ovo je link gdje možete pročitati o filmu. To je film Lažete Chrisa Markera iz 1962. godine. Film koji je slične duljine kao i film I onda vidim Tanju i napravljen je dakle tom tehnikom. Nižu se u ovom slučaju crno-bijele fotografije. Međutim, film Chrisa Markera je malo složeniji. Chris Marker je inače jedan od najvećih francuskih redatelja uopće i ono što je on radio sa svojim crno-bijelim fotografijama u tom predivnom filmu distopijskom, smještenom zapravo u nekakvu crnu budućnost, ali film naravno govori o našoj prošlosti, točnije o Drugom svjetskom ratu. Mislim da ga možete pronaći na Vimeo ili nekoj platformi pa ga pogledati, uvijek se može nešto iskopati. Dakle, što radi Chris Marker koristeći opet da bi pričao svoju priču samo fotografije? On putuje po tim fotografijama. Što to znači? Ako ima recimo fotografiju mog lica, on će tu fotografiju upotrijebiti na puno različitih načina. On će dakle zoomirati u fotografiju, pa recimo u idućem, možemo li sad govoriti kadru, to je pitanje, ali u idućoj fotografiji će upotrijebiti samo dio prethodne fotografije. Dakle, on sad više ne kadrira prostor, nego kadrira po fotografiji. Dakle, ako je početna fotografija moje lice, jedna može biti samo ovaj tu dio, dakle gdje je zid, pa onda može recimo se kamera kretati i voziti po fotografiji. Razumijete? To je ogromna dakle, inovacija do koje dolazi Marker, koje nema toliko u ovom filmu, ali u Tanji, ali ima recimo ovaj kadar kad on spava pa kamera kruži iznad njega, a to je zapravo fotografija, dakle kamera kruži po fotografiji. I ono što je predivno kod oba filma je da iako su zapravo tehnički jako inovativni i progresivni, su to jako topli i emotivni filmovi zbog kojih se rasplačemo. I meni je to zapravo najbolji spoj, što ti vrijedi neki eksperimenti, što si ti napravio nešto prvi ikad, ako nisi dotaknuo ničije srce. Tako da evo, mislim da je to lijepo kod oba ova filma, ovog najslavnijeg za kojeg svi znaju i našeg primjera Tanje, što ti filmovi imaju i jako emocionalnu jezgru i zapravo Tanja na neki način odaje počast ovom starijem filmu, jer i u njemu
kamera u jednom trenutku oživi, jel? Dođe do prave snimke, baš kao i u Tanji. A možemo li se sad malo osvrnuti uopće na ovaj motiv sna i da mi to gledamo, a ne znamo, jel, da je san? Kako ste to doživjeli, kako to tumačite? Ima li neko komentar, ideju? Dakle, film počne i nama se ničim, jel, ne daje do znanja ovo što vi gledate je san. Mi tek kasnije se vraćamo na ono što smo vidjeli, aha, to je bio njegov san, jel, kad dobijemo informaciju da on zapravo cijelo vrijeme sanja. Ovaj cijeli prizor u dućanu. A evo on na neki način otkriva tko mu je bitan i ko mu je u podsvijesti zapravo već neko vrijeme. To je ta djevojka Tanja i naravno majka koja ima evo tako dosta poznatu priču životnu, pa i to utječe i na njegov san. Jel? Točno. Marina, hvala. To je upravo to. Dakle, opet kao i u Plavetnilo kad smo pričali, zapravo počinjemo s podsvjesnim. I tamo je autorica to podsvjesno smjestila, dakle, pod more, a ovdje autor klasičniji, razmišlja u toj domeni sna i svega što mi zapravo probavljamo sanjajući, i odmah nas, dakle, uvodi u to što je za našeg glavnog protagonista ključni, problem. Kako prići Tanji i kako pomoći mami. Dakle, film odmah u prvih par minuta uspostavlja svoje teme. Ali san je zapravo jako povezan uopće sa filmskim medijem kao takvim. Pozdrav Ani Naglić. Jako slatko. Ana. Evo, pozdrav. Dakle, cijelo vrijeme, ali malo je u školi slabi internet, pa isključim video da vas bolje čujem. Jako lijepo. Dakle, san je zapravo jedan fenomen koji je jako povezan s filmom. Zašto? Zato jer često se kaže u snu je sve moguće. I san je jedna stvarnost koja zapravo ne postoji, ne možemo je opipati. I za film možemo reći to isto. Film je jedna stvarnost, jedan svijet koji je stvoren, ali koji nikad ne mogu dotaknuti. I u tom smislu su zapravo veze sna kao fenomena i filma kao fenomena od samih početaka jako važne i bliske, i kulminirale su naravno filmskim nadrealizmom kao jednim pokretom koji je istraživao kako prikazati san kroz filmski medij i uopće pretočiti logiku sna koja je drukčija od logike stvarnosti u film. I tu je film otkrio da ne mora imati istu logiku kao stvarnost, da može uspostaviti neku svoju logiku, kao što san ima svoju logiku. Gdje je u ovoj uvodnoj sekvenciji ta logika onako najrazličitija od ove koju imamo u zbilji? On je njegov prst koji se produžuje. Točno. To je baš jedan jako nadrealistički moment. Možemo zamisliti recimo neku Dalijevu recimo sliku gdje se ti prsti onako tako povećavaju, ili bilo koji nadrealistički film gdje dolazi do tog nekog tjelesnog izobličenja. Onda još kad bi doveli nekog psihoanalitičara, on bi nam sigurno rekao zašto je taj prst koji se produljuje simbol, ali nećemo sad ulaziti u to. Meni je jako zanimljivo zapravo ovdje što film ima i jednu jako lijepu dozu humora.
Jeste li to primijetili i kako bi to komentirali? Kako ste vi to doživjeli? To je više neka vrsta crnog humora, jel tako? Ono kada snimka, kad uoče majku na snimci, na montiranoj jednoj snimci s provoda. Jel na to mislite? Mislim i to je jako bitan trenutak, ali mislila sam sad i ovo što smo gledali, recimo kad zapravo oni se zezaju, ovaj mali brat nabraja ta imena i onda ovaj dio s Kawasakijem, pa on kao brum brum, jel? To je kao odjednom jedna vesela svakodnevna situacija u kojoj se oni zabavljaju. To je zapravo jako važno kad imamo umjetničko djelo, da ono ima te viškove. Što znači višak? Zapravo naš stvarni život je sastavljen od jako malo dramskih situacija. Dakle, ako mi uzmemo jedan svoj običan dan, mi moramo sebi priznati, ja ne znam za vaš život, ja govorim za moj, da nam se većinu dana ne događa ništa posebno. Mogli bi reći da je to jedan prazan hod. I onda, ne znam, imaš 5 minuta kad se s nekim, ne znam, zakačiš ili kad dobiješ neku poruku ili nešto što si čekao i to je sad te 2 dramske minute u 24 sata. A film je obrnuto. Film je 90% vremena su dramske situacije koje su nabijene. Evo sad su se sreli u dućanu, sad on kupuje periku. Kužite, non stop je nešto što je jako važno, jako nabijeno. Ali da bi film zapravo imao na kraju i taj osjećaj stvarnosti, mi moramo u njega, u tu fikciju, taj izmišljaj ubaciti i ovaj prazan hod. I zato ovo njihovo zezanje ne služi ničemu, u smislu ne vodi radnju naprijed, ne daje nam nikakav sad novi emotivnu informaciju, ali nas zapravo na taj vrlo mekan način povezuje s tim likovima i daje nam osjećaj da je taj svijet u kojem oni žive, taj filmom stvoren svijet, stvaran, da on postoji, da on ima neke dimenzije koje nisu prikazane u filmu. Kužite, da film postoji i izvan okvira kadra, da oni imaju neki svoj život koji mi i ne vidimo. Tako se ti likovi za nas čine još stvarnijim. To je sjajno zapravo primijetio slavni francuski teoretičar Roland Barthes, kad je rekao da je recimo u nekom kriminalističkom filmu gdje je glavni lik neki detektiv, nevjerovatno važan onaj prizor kad taj detektiv sam sebi u kuhinji ispeče jaje. I šta, kakve sad to veze ima sa ovim cijelim zapletom, sa potjerama, sa zločinom, sa kim je kriv? On je mogao slobodno sebi ne ispeći sam jaje u kuhinji, ali upravo zbog tog prizora mi nekako vjerujemo u cijeli taj svijet filma. Evo, baš smiješno, zove me Jure Lerotić, to je malo kao u filmu, a morat ću ga odbiti. Eto. Dobro, to je dakle što se tiče ovog humora i ovih viškova, pa bi ja zamolila sad našu Niku da pogledamo još jedan takav prizor koji je malo na smješniju stranu. Može, Nika, ovo što sam ti rekla? Može od 17 minute. Da. Ona dohvati moj priručnik o ljubavi, upoznavanju ili stagama. Onda mi kaže, ovako ti uvijek stojiš u bolnici.
pokaže mi sliku na kojoj je čovjek koji se drži za lakat. Ispod slike piše manjak samopouzdanja. Skupim hrabrost i pokaže me sliku na kojoj je pušačica koja spuhuje dim prema dole. Ispod piše nekomunikativna, nepovjerljiva. A tako ti, kaže mi. Ohrabrim se skroz i kažem, a trebala bi ovako. Ispuhivati dim prema gore. I onda ovako. Staviti ruke iza glave i nasloniti se na njih. Ona stavlja cigaretu u usta. Smije se. Kaže, pa bolje je ovako. Evo, ovo je bilo gorko i slatko, pa me zanima ako bi vi mogli komentirati kako bi recimo usporedili ova dva prizora koja smo vidjeli. Pa evo ja bih rekla ako može. Naravno, Martina, izvolite. Pa evo primijetila sam da kada govorimo o onim dramatičnim situacijama, kako su kadrovi vrlo brzo se izmjenjuju, Tako je, da. a u ovim humorističnim elementima gdje oni listaju taj priručnik, kadrovi su puno duži. Naravno da i glazba donosi taj jedan moment gdje mi zapravo osjećamo jednu ugodu, a ondje dobivamo jednu dramatičnost i u nama izaziva upravo te emocije koje i oni osjećaju. Evo ja sam to primijetila. Da. Martina, fantastično. Evo, što se mene tiče, masterclass sad može završiti. Šalim se. Ali to je točno to. Dakle, zapravo da osvijestimo i naravno da onda to prenesemo djeci ta znanja kako se upravlja našim emocijama uz pomoć zvuka i slike. Dakle, tamo u dramatičnoj situaciji kadrovi su bili kratki i to su bili ti jako onako nelagodni, neobični, bliži i krupni kadrovi ljudskih grimasa, koji su se samo nizali i zapravo su tim postupkom prenosili osjećaj nelagode. Dok u ovom drugom slučaju, kako ste točno primijetili, dakle, ti duži, malo širi, mekši kadrovi popraćeni tom mekanom glazbom zapravo prenose tu emociju ugode, bliskosti i slično. I to je taj neki zapravo jezik, gramatika, slike i zvuka koja je uvijek ista i koja se koristi i kad mi gledamo reklame i YouTube videa i bilo koji sadržaj, ako mi znamo tu logiku, onda se s nama puno lakše može zapravo, puno se teže s nama manipulira jer mi cijelo vrijeme znamo što se događa, a i u krajnjoj liniji bolje poznajemo uopće tu prirodu medija i možemo je dublje doživjeti i više zapravo u njoj više je cijeniti. Zato je bitno kad nekoga volimo, želimo ga upoznati. U krajnjem liniji tako se upoznaju i ovi naši protagonisti. Dakle, u tom, sad govorim naravno o upoznavanju logike pokretnih slika. Jako smo lijepo ovo zapravo analizirali i mislim da je ovaj humorni prizor
jako vrijedan, jer zapravo kroz jednu situaciju nam slika njihov odnos, jel? Kroz nešto treće, kroz taj priručnik, oni se zapravo zbližavaju i to je isto odlika dobre filmske dramaturgije, da nađemo nešto kroz što ćemo prikazati odnos među likovima, a ne da oni jedni drugima kao u nekoj lošoj seriji govore što osjećaju i slično, ako me shvaćate o čemu sad govorim. Eto, jako lijepo, nadam se da ćete o filmu još razmišljati i možda ga neko odabere za analizu, a ja bi sada mi lagano nakon ovog, dakle, igranog filma, čija je forma pomalo eksperimentalna, prošećemo i do filma Otac, pa da mi kažete koji su vam tu bili dojmovi i kako bi uopće odredili taj film, što to je što se tiče roda, žanra i slično. Evo, ja sam uočila normalno da oba filma imaju tako tešku i mučnu, bave se teškom i mučnom temom. Međutim, ono što sam nekako primijetila, osjetila kao da film o kojem smo razgovarali posljednjih sat vremena ipak ima te trenutke pozitivnog ozračja, nade i tako dalje, dok u filmu Otac, nažalost, to nisam osjetila, u niti jednom trenutku. Da. I po meni bi bilo bolje da ima, jer život je kompleksan i stvari nisu crno-bijele. I to je jučer ono što sam spominjala, da zapravo bi trebali uvijek baratati s nekom dvostrukošću, ambivalencijom, višedimenzionalnošću, jer inače smo u ovom u jednom crno-bijelom svijetu koji nema smisla, ali brojna zapravo djela umjetnička se odlučuju za samo jedan pogled i to je njihovo pravo, a sad je stvar našeg ukusa. Ja sam uvijek na strani, dakle, ne znam, Charlie'a Chaplina, da upotrijebim ono najslavniji primjer iz povijesti filma, koji je o najtežim ljudskim iskustvima progovarao isključivo kroz humor. Dakle, on se jedini usudio šaliti, ne znam, sa Hitlerom, nacizmom, dakle, uopće se šaliti o takvoj temi, ili u filmu koji smo gledali sad, dakle, spojiti temu gubitka roditelja i smrtonosne bolesti sa ovolikom količinom humora i lepršavosti je odvažno, ali po meni vrijedno truda. Kako bi odredili filmski rod za film Otac? Animirani film. Tako je, to je prvenstveno animirani film, ali ima, kad se odmaknemo od filmske slike, ima i tu još jednog filmskog roda. Dokumentarni možda. Točno, Biljana, točno zato jer su to dokumentarne izjave, Ovo što čujemo u voice-overu nije netko izmislio i napisao, nego su to dokumentirani iskazi, stvarni iskazi, dakle, ljudi koji su imali problematičan odnos s ocem, i u tom smislu je zanimljivo da filmski rod može biti uspostavljen samo zvukom. Dakle, ovdje sve što je dokumentarno u filmu Otac je u zvuku, a sve što je u slici je, dakle, animacija i to je crtani film. Da čujem još malo kakvi su vam bili dojmovi o filmu, što vam je u njemu bilo možda zanimljivo i kako vidite zapravo njegovu mogućnost u nastavi kad bi ga radili. Mogu ja. Može. Pa meni je zanimljivo to što lik oca poistovjećuje u animiranom filmu sa Vukom. Da. To mi je malo zanimljivo. Znači, Vuk pretpostavljamo da je nešto strašno, tako su i tog znači taj lik oca je postavljen kao Vuk. Znači, kao nekakva, ne znam kako bi rekli, kako se to naziva, kad bi poistovjećujemo sa nekim da. I prati se kao dvije priče, imamo da je to dvoje djece, dva različita vrsta, znači dvije različite situacije.
I ono što, znači, tu se vidi strana sa djetetove strane, a je strana oca koji uvijek ima, znači, na bilo koje pitanje i bilo koji, recimo, dječaka, zašto se ponaša tako prema njemu, uvijek će otac, koliko sam vidjela, naći izgovor zašto se tako ponašao. To što smo rekli da nema nekih pozitivnih, onako dosta tužno ponašanje. Točno, a tu bi se mogli sad vratiti na ovo, hvala vam Ivana, na ovo što smo pričali na početku. Nekad se moramo, nažalost, izložiti tužnim sadržajima i ja kad radim dakle s djecom filmove koji su teški i tužni, onda oni meni prigovore, uvijek mi prigovore i kažu, kad recimo ocjenjujemo film od 1 do 5, onda ja njih, ne znam, ako kažu 3, zašto je 3, onda oni zato jer je tužan, jer je depresivan i slično, a onda ja njih pitam, pa šta vi niste nikad tužni, šta vi niste nikad depresivni. Zapravo kroz ovakve filmove ih možemo učiti tome da prihvate sve emocije kao zdrave i normalne, pa i ove koje su manje ugodne. Sad, ovo je lijepo što ste primijetili Vuk. Vuk je zanimljiv simbol i mi smo zapravo kroz bajke navikli doživljavati Vuka kao nešto negativno. Ali opet simboli su tu da se s njima poigramo i recimo meni sad dolazi primjer filma koji ne znam da li ima na portalu, vrti svoj film Nika Buntovni stihovi, jel to imate ili ne? Imali smo ga baš ovo drugo polugodište ove školske godine koja je završila. Evo ja ću samo kratko reći, u tom filmu Buntovni stihovi koji je nastao prema knjizi slavnog Roalda Dahla su vam uloge iz bajki preokrenute i pripovjedač je Vuk. I Vuk je tu zapravo, ajmo reći, lik uz kojeg se vežemo i on nama priča šta je njemu napravila Crvenkapica i Snjeguljica i slično. Tako da zapravo je kreativno te simbole malo prevrnuti i uopće u animiranom filmu je sve moguće. Predivno je ljude kao u basni u krajnjem liniji pretvoriti u životinje kako bi se opet ušlo u ovo podsvjesno. I ja predlažem da mi sad pogledamo jako kratki isječak iz filma Nika, ovdje gdje sam naznačila, pa možemo malo komentirati zapravo kako se stvarni svijet u ovom filmu preobražava u crteže, slike i simbole, jer to je ono što se događa. We would talk for hours about the universe. You see, that's Jupiter. And over there is Mars. And look, that's the Milky Way. I've never said father to anyone. At one point, I started believing in God so that I could have someone to call father. I immigrated to America to start a new life. My past was full of pain. My dad was arrested and taken into prison for some illegal dealings. When you're a child, life is simple. But it doesn't stay that way. No one is innocent. I never saw you as a criminal. I love you. You're my father. I didn't even have your picture.
When I got older, my mom finally told me that you had appeared in a film. And there you were. You worked every single day, Dad. You were rarely home. If I were there, but there was no food on the table, you'd complain as well. But I rarely saw you. Once I remember telling you I had a fight with a boy on the street, and you did nothing. I was busy. Why should I solve your problems? Dakle, već ste spomenuli ovu zapravo sjajnu multiperspektivu. Dakle, mi dobivamo priču kroz razne glasove, a ne samo kroz jedan glas, što je uvijek obilježje zapravo umjetničkog oblikovanja, jer mi u životu imamo samo svoju perspektivu, a umjetnost nam uvijek omogućuje da se stavimo u tuđe cipele. U krajnjoj liniji književnost je zapravo cijela bazirana na tome da možemo iskusiti kako je to biti netko drugi i da zapravo pisac izmašta tuđe misli, tuđu glavu. To radi pisac, ne znam, ako Tolstoj piše Rat i mir, on mora ući i u glavu Napoleona i vojnika i mlade žene i vlastelina i dakle najrazličitijih profila i zamisliti kako je to biti oni. I to je jedna od najvažnijih zadataka u umjetnosti i naravno i filma da nas približi drugima, tako da nam približi njihov doživljaj i pogled svijeta i to je jako lijepo napravljeno u filmu Otac, ali što se tiče slike, kako ste sad to doživjeli? Kako izgleda ta slika? Kako se ona gradi? Kako se biraju uopće što će biti u filmu prikazano? Što bi vi rekli? Koji je to postupak? Zašto je nacrtano to, a ne nešto drugo? Ima neku ideju, komentar? Evo recimo trenutak u kojem djevojčica, nismo to sad gledali, ali evo to je stalo nakon, u kojem djevojčica pokušava izaći iz onog kovčega u koji je stalno vraćaju. Dakle, to nekako možemo usporediti zapravo s njezinim mogućim pokušajima da izađe iz tih negativnih emocija u koje je kao dijete stavljena, mislim tijekom života kasnije. Zapravo ono što je zajedničko svim ovim likovima je njihova potreba da na neki način razriješe te odnose s ocem, dakle sa svima njima. A ono što bih na kraju nekako, što sam na kraju primijetila kao nekakvu poruku je taj prijenos nasilja iz generacije u generaciju i te disfunkcionalnosti koja ako se u jednom trenutku ne razriješi naprosto prelazi dalje. A zašto je to nekako prikazano uz pomoć simbola? Pa vjerujem da bismo još jače doživjeli ono što nam autor želi prenijeti. Tako sam ja to nekako doživjela. Ana Marija, fantastično. Evo, nadam se da ćete pisati o filmu Otac, jer ste sad u 3 rečenice saželi zapravo sve što je tu važno. Dakle, temu razrješenja odnosa, temu transgeneracijskog prijenosa obrazaca i traume i zapravo film poziva na nekakve strategije kojima to može biti nadvladano. A on izgleda zapravo kao vizualizacija emocije. Jer to su one slavne vježbe kako bi naslikao svoju tugu, kroz neku boju, kroz neki oblik, kroz neki predmet koji za tebe utjelovljuje tu tugu. I zapravo čitav film za mene izgleda kao neka vrsta terapijske vježbe. Razumijete? Gdje vi pretvarate te teške osjećaje u crteže, u slike, u simbole i na taj način ih zapravo sublimirate i otpuštate. I to je ono što je u filmu
jako zanimljivo i to nas zapravo vraća i na prvi film koji isto može biti shvaćen kao vrsta terapijskog procesa otpuštanja, a što je u tim svim terapijskim procesima ključno mašta i maštanje. Jer mi zapravo zamišljajući drugačiji način bivanja, djelovanja u svom životu i zamišljajući razgovore u ovom slučaju sa našim roditeljima koji se možda neće nikad dogoditi, smo već obavili pola tog procesa razrješenja. I u tom smislu umjetnost može biti i to sigurno mjesto gdje mi razrješavamo odnose koje ne možemo razriješiti u stvarnosti, tako da vodimo i zamišljamo imaginarne razgovore, imaginarne događaje koji nam služe zapravo kao putokaz u neke zdravije obrasce ponašanja. Imamo li još komentara, uvida, impresija? Evo, ja bih se samo uključila ako može na trenutak. Naravno. Mene je, kolegica Ana Marija, dok je komentirala u ovom svom zadnjem izlaganju, podsjetila isto tako na to da je i mene ovaj film Otac zapravo asocirao na Velegradsko podzemlje, pripovjetku koju mi s djecom radimo u nastavi književnosti. I ja bih ovaj film možda upravo prikazala na satu lektire, možda proširila taj dvosat na trosat ili četverosat i prikazala kako zapravo i u onoj situaciji imamo oca koji onom jednom zapravo retrospekcijom pokazuje kako je i on dok je bio malen nosio svom ocu na željezničku prugu onu hranu i na kraju je tamo bio istučen. I tu zapravo vidimo kako je on to učinio svojoj djevojčici koja je na kraju preminula. Dakle, možda ovaj film mene, evo konkretno, ja bi ga samo u ovom satu možda prikazala učenicima kad se radi ta socijalna problematika, socijalna tematika u pripovjetkama i mislim da je idealan za možda razrješavanje tih nekakvih traumatičnih situacija u obiteljima. A sigurna sam da i djeca koju mi poučavamo proživljavaju možda ne baš ovakve, ali slične stvari i izvrsno, baš mi se svidjelo kako ste komentirali, kako se zapravo crtanjem mi pretvaramo svoje emocije u simbole i na taj način otpuštamo te loše emocije koje smo možda doživjeli u djetinjstvu. Točno. I zapravo ih pretvaramo u nešto drugo. Emocije ne možemo izbrisati, ne možemo ih poništiti, ali ih možemo pretakati iz jednog agregatnog stanja u drugo i na taj način zapravo otkriti da imamo kontrolu nad njima. Jer prema nekakvim ovim standardnim idejama o odgoju, djeca bi trebala sva naučiti upravljati svojim emocijama, ali ja nažalost često srećem odrasle ljude, a događa se to i meni, da itekako ne mogu upravljati svojim emocijama, nego one često upravljaju sa mnom, a ovo su sve načini da vježbamo to. Nikad nećemo u tome biti savršeni i hvala Bogu na tome da nećemo biti savršeni, jer onda bi svijet bio jedno jako dosadno mjesto u kojem ne bi bilo mjesta za umjetnost. Ovo ste fantastično povezali i zapravo ta tematika oslobođenja od klasnih zadatosti je izuzetno važna i to je inače nešto čime se ja strastveno bavim u svom profesionalnom radu. Dakle, pravu sve djece na jedan, reklo bi se, kultiviran način bivanja u svijetu koje ne mogu sva djeca dobiti u obitelji. Jer to u njihovim obiteljima nije prisutno, ali onda tu mogu nastupiti institucije i druga mjesta gdje se djeca kreću, gdje djeca mogu biti izložena drugačijim obrascima ponašanja i da shvate da nisu robovi onog što su vidjela kod kuće, da mogu i drugačijim zapravo praksama graditi
graditi svoj život. Evo. Hvala vam. Evo, ja sam izuzetno uživala danas. Kratko ću dakle reći plan. Dobit ćete 2 nova filma za sutra. To su ujedno posljednji filmovi na našem masterclassu i dobit ćete priručnik. Bacite oko na priručnik pa ću ga ja sutra još malo iskomentirati i možete lagano početi razmišljati ukoliko želite napisati tekst koji bi vam film bio recimo zanimljiv i podatan za takvo nešto.